Anshuti bakunzi ba Disco 24 TV reka mbasuze nongere mbifurize kugira igitondo cyiza mbifuriza gukomeza kugubwa neza muri rusange bayikaze muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda atubagezaho mu buryo butunguranye cyane u Rwanda rumaze guca agasuzuguro mu buryo bukomeye cyane ku gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo yakomeje kugenda ifasha umutwe wa FDLR uyu ni umutwe w'iterabwoba usanzwe urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda wahawe rugari uhabwa ubufasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ndetse ukomeza gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu rubyiruko n'abandi baturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ari nako abitwa ko ari abatutsi cyangwa se abavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Kongo bakomeje kugenda bicwa mu buryo bubabaje cyane ariko kandi mu kago itariki ya 4 ukwezi kwa 12 umwaka ushize 2025 i Washington DC Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi bashyize umukono ku masezerano yaragamije kurangiza amakimbirane hagati y'ibihugu byombi ariko u Rwanda rwasabaga ko babanza gukuraho umutwe wa FDLR burundu hanyuma u Rwanda rukana kuvanaho ingamba z'ubwirinzi ni byari bikuye muri amasezerano ndetse Repubulika Demokarasi ya Kongo yemeraga ko igomba gutangira kurwanya cyangwa se no gusenya burundu uwo mutwe wa FDLR. Hari n'itangazo ryaje gushyirwa ahagaragara n'igisirikare cya Kongo gisaba ko aba FDLR bakwiye kwigaragaza bakigaragariza inzego za leta cyangwa se n'igisirikare cya FARDC hanyuma bagasubizwa mu buzima busanzwe mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko witwa Octavien Mutimura Lieutenant General ndumva niba Lieutenant General niba Lieutenant Colonel je pense que ari Lieutenant Colonel Octavien Mutimura umuvugizi wa FDLR Foka akaba yaravuze ko badakwiye batazigira bashyira intwaro hasi ahubwo ngo ko bazarwana kugeza ngo bageze i Kigali bakavanaho ubutegetsi. Reka nze mbabwire ko hari amakuru amaze gushyirwa ahagaragara amaze kujya hanze igihugu cy'u Rwanda kujyanye n'umutwe wa FDLR. Olivier Nduhungire yavuze amagambo akomeye ariko kandi mbere gato yuko njya kuri iyo nkuru reka mbabwire ko hari umugabo witwaje intwaro yishwe agerageza kwinjira mu rugo rwa Trump. Inzego z'umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko umugabo yarashwe agahita apfa ubwo yarari kugerageza kwinjira mu rugo rwa Donald Trump rwihishwa. Uwo mugabo warashwe yinjira muri Mar-a-Lago Estate iherereye muri Leta ya Florida. Yari afite intwaro zigizwe n'imbunda n'ijerekani n'ibikomoka kuri peteroli. Ntabwo byamenyekanye ingano y'amasasu yarashwe gusa yahise yitaba Imana. Kugeza ubu rero urwego rw'ubugenzacyaha rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika FBI rukomeje kandi gukora iperereza. Nubwo Perezida Donald Trump yari muri Washington DC ariko umutekano muri urwo rugo uba ugomba kandi guhora urinzwe. Kugeza ubu ntabwo biramenyekana impamvu uwarashwe yarinjiye aho n'icyo yaragamije. Ntabwo ari ubwa Amerika inzego z'umutekano zihagarika abantu bitwaje intwaro bagerageza kwinjira aho Donald Trump ari bagamije kandi kibi. Muri 2024 nabwo inzego z'umutekano zagaragaje ko ari umugabo wagerageje kandi kwinjira aho Trump akunze gukinira golfe muri West Palm Beach. Uwo mugabo yari Ryan Ruth. Icyo gihe kandi yaracitse ariko yaje gutabwa muri yombi. Ryan Ruth yagejejwe imbere y'urukiko ndetse aza guhamwa n'icyaha cy'ubwinjiracyaha ku kwica Trump ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu intangiriro za Gashyantare 2026. Muri Nyakanga mu kwezi kwa 2024 kandi hari undi wagerageje kwica Donald Trump ubwo yari ari mu bikorwa byo kwiyamamaza murasa hafi y'ugutwi ariko nabwo ntibyaje kumuhira. Mu gihugu cy'Ubwongereza buri guteganya kandi gukura Andrew mu baragwa b'ingoma burundu. Ubwongereza buri kwiga ku itegeko rishya rishobora gukura burundu Andrew Mountbatten Windsor mu bashobora kandi kuraba ubwami nyuma y'inyandiko zimugaragaza nk'uwafatanyije na Jeffrey Epstein. Andrew Mountbatten Windsor umuvandimwe w'umwami Charles wa gatatu aracyari uwa munani mu bagomba kandi kuragwa ubwami bw'Ubwongereza kwa 19 Gashyantare 2026 ubwo polisi ikorera mu karere ka Thames Valley mu Bwongereza yatangaje ko yataye muri yombi Andrew Mountbatten Windsor. Nyuma uyu mugabo kandi w'imyaka 36 wari uri guhatwa ibibazo ku mugaragaro yarafitanye na Jeffrey Epstein wahamijwe ibyaha bifitanye isano no gushora abana b'abakobwa mu busambanyi yarafunguwe. Polisi yatangaje ko Andrew agiye kandi gukomeza gukorwaho iperereza mu bantu yarafitanye na Jeffrey Epstein. Andrew Mountbatten Windsor ubu wambuwe amazina y'igikomangoma n'icyubahiro cy'ubwami kubera gushinjwa kugirana umubano wihariye na Jeffrey Epstein. Ashinjwa ibirimo gucuruza abagore n'abakobwa ndetse no gusambanya abana. BBC yatangaje ko Ubwongereza buri gusuzuma uburyo bwashyiraho itegeko rimukura burundu mu baragwa b'ingoma. Amakuru waturuka imbere mu muryango w'ibwami havuga ko badateganya kandi kurwanya umugambi kuko umwami Charles wa gatatu aherutse kandi gutangaza ko ashyigikiye iperereza ku byo murumuna we akurikiranyweho. Kugira ngo Andrew Mountbatten Windsor akurwe mu baragwa b'ingoma bisaba ko inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza yemeza itegeko rishya ndetse bikanemezwa n'ibindi bihugu aho umwami w'Ubwongereza
afatwa nk'umuyobozi wabyo. Abaturage benshi bo mu Bwongereza bagaragaza ko Andrew atagomba kandi gukomeza gufatwa nk'umuragwa w'ingoma. Mu birego bya Jeffrey Epstein, Andrew Mountbatten Windsor ashinjwa guha amakuru y'ibanga Epstein ubwo yari intumwa y'Ubwongereza ishinzwe ubukungu hagati ya 2001 na 2011, ndetse agashinjwa ihohotera rishingiye ku gitsina yakoreye umwana w'imyaka igera kuri 6 hamwe n'undi w'imyaka 17 icyo gihe waje kwiyahura muri Mata 2025. Ikaze rero kuri iyi nkuru mbabwire ko u Rwanda witwa Nduhungirehe yashyize umucyo ku binyoma bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kandi gukerensa FDLR. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yongeye kugaragaza ibinyoma bya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gukerensa umutwe w'iterabwoba FDLR ugizwe n'abasizi bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ni nyuma y'uko umuvugizi wa guverinoma ya RDC bwana Patrick Muyaya yari yagaragaje ko nyuma y'imyaka 32 FDLR itakabaye kandi ikiri ikibazo ku Rwanda. Atese abagize FDLR bahunze u Rwanda mu mwaka w'1994 nyuma y'imyaka 32 baracyari ikibazo ku Rwanda. Oya, ati mu buryo bwo kujijisha ndetse no kuyobya abantu ku mikoranire ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'uyu mutwe wasize ukoze jenoside mu Rwanda. Patrick Muyaya yavuze ko FDLR atari ikibazo, ahubwo yongera kujijisha asubiramo ko impamvu y'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC ari amabuye y'agaciro. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko ibyo binyoma bya guverinoma ya RDC ku kibazo cya FDLR bikwiye kugeraho bigarukira. Yibukije ko ku 21 Werurwe 2024 mu nama yahuje abaminisitiri mu biganiro bya Rwanda, wari minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Christopher Tundura yagaragaje ubushake kuri gahunda yo kurandura FDLR. Yasobanuye kandi ko mu itangazo rya nyuma byari byanashyizweho umucyo mu buryo bugaragara ko FDLR igomba gusenywa, u Rwanda narwo rukabona gukuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Yavuze ko isi yose yatunguwe no kubona Tundura wari wemeje ibyo nyuma y'iminsi 2 gusa, ahakana ko FDLR itabaho. Ati twese twatunguwe no kumva nyuma y'iminsi 2 mu kiganiro n'abanyamakuru i Kinshasa bwana Christopher Tundura ubwe avuga ko FDLR itabaho, anajya kure abaza umunyamakuru kumubwira aho abo bagize uwo mutwe baba baherereye. Nyuma y'amezi 6 gusa kandi muri 2024 hamwe n'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika FARDC yagaragaje ko iri gutegura ibitero ku birindiro bya FDLR. Ati kubwa amahirwe make ibyo bikorwa bya gisirikare ntacyo byatanze kubera impamvu yumvikana yuko umusirikare mukuru wa FARDC General Peter Chirumwami yari yarataye amakuru inshuti ze za FDLR mbere yo kugaba ibitero. Ibyo byarakaje cyane abanyamerika babitugaragarije. Ati mu nama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yakomeje agira ati nyuma y'ibyo byose kandi ku itariki ya 31 Ukwakira 2024 abahagarariye ingabo n'ubutasi bo mu Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Angola bahuriye i Rwanda bemeranya muri guverinoma y'ibikorwa byo kurandura FDLR izwi nka CONOPS. Iyo gahunda ya CONOPS kandi yemejwe n'abaminisitiri b'ibihugu bitatu mu nama ya 6 yabahuje muri Angola kwa 25 Ugushyingo 2024. Yakomeje yerekana kandi ko kuri uwo munsi wa tariki 25 Ugushyingo 2024 habaye inama nibura ebyiri zahuje abayobozi bakuru ba FARDC n'aba FDLR muri Kivu y'Amajyaruguru, nubwo hari hemejwe gahunda yo kuyisenya burundu. Ati nagaragarije izo mpungenge nuko kubusanya bagenzi banjye ubwo twari mu nama minisitiri yabaye ku nshuro ya 7 ari nayo kandi mama ari inama ya nyuma. Ati ba minisitiri yateraniye i Rwanda kuwa 14 Ukuboza 2024 mu kugaragaza ubushake buke bwa politike ubutegetsi bwa Kinshasa mu kibazo cya FDLR. Yongeye kandi kwibutsa ko gahunda ya CONOPS ari ikintu cy'ingenzi ibiganiro byangora byari byagezeho byanatumye ishyirwa mu masezerano ya Washington yashyiriweho umukono muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati kurandura FDLR ni ingingo y'ingenzi cyane mu masezerano ya Washington ndetse no kugera ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa RDC. Biratangaje rero ko nyuma y'imyaka 2 Christopher Tundura agaragaje ubushake bwo gusenya FDLR ndetse no kwemeza CONOPS i Rwanda na Washington. Umuvugizi wa guverinoma ya RDC akomeje kandi guhakana ko FDLR ihari mu rwego rwo gushishikariza abantu gahunda ya Kinshasa yo kwica nkana amasezerano ya Washington ku ngingo zayo z'ingenzi. Imvugo isa n'ishaka kugaragaza ko FDLR itabaho cyangwa se igizwe n'abasaza, igaragaza ubushake buke bw'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo kuyisenya, nyamara ariyo ngingo nyamukuru iri mu masezerano ya Washington izafasha mu kugera ku mutekano usesuye mu karere.
u Rwanda rukunze kugaragaza ko ikibazo cya FDL kidakwiye gushingira ku mubare w'abayigize imyaka yabo, ahubwo ko gishingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside uyu mutwe wubakiyeho unakomeje kandi gukwiza hirya no hino ku isi. Minisitiri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe nawe yerekanye ko imvugo zidashira z'abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashingira ku myaka y'abagize FDLR ari imwe mu mvugo zidafite ishingiro. Ati FDLR si umutwe wateguye jenoside gusa, ahubwo ni n'umutwe w'abarwanyi ukomeza kandi gushaka abanyamuryango bashya hashingiwe ku ngengabitekerezo ya jenoside basangiza n'ubuyobozi igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko byagaragaye mu magambo ateye ubwoba y'umuvugizi wa FARDC yavugiye kuri televiziyo y'igihugu mu Ukuboza 25. U Rwanda rwagaragaje kenshi ko rudashobora kandi gukora ingamba z'ubwirinzi mu gihe umutwe wa FDLR ugihabwa intebe n'ubutegetsi bwa RDC kandi ari ikibazo ku mutekano warwo w'akarere k'ibiyaga bigari. Kugeza ubu muri RDC habarurwa abarwanyi ba FDLR bari hagati y'ibihumbi 7,000 ndetse n'ibihumbi 10 nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Inshuti bakunzi ba Disco 24 TV, reka mbashimire cyane, mukomeze murebe mukoko kuryanditse ijambo subscribe cyangwa se sabone, mukande kunzogera kugira ngo tukimara gutunga amakuru yacu ibiganiro byacu mujye muhita mubibona ako kanya. Mukomeze mugire ibihe